Indian street food thiang him lo tak tak te enin iwak holeng o thil ei lai chuana en chi viau don lo ania en chanang o hei ice cream machine po ron pit thazoi mai chei role afahan diak charem rem ve han ti fai ve lam on ti fai ta teu khai arap thak luani e dim lo baksak mai boxia hei kawa ei chak lo ber ala til ka ti a ice cream chu o anok tonya wa mak nei noi tak la simani bun le tlor mai mo baya chu tho chak tum ma ni kha I lok thowang kut longin an suak le a wan tui tang lo lu lai kherem tinge an bel te hi an not fai ngai lo mi le nge ti hian atak thadeu big zo all india bom de thlok sang ber an la don thil zui one more time, two more time. What an unnecessary flying milk skills you have. Pangai lo kan han bun chave mai chele. Abeli kanyang tiga va lau tak. Eng nim zau zai nghe nia. Va han til nim chiang thing pui sup siam tum mi le. Apuan la cho eng tik nghe sop nun ber up lai chamei sia tak chatak tak viawang ala tibozui lungin super mak mai fly kwal tirvel na lama hian sum los chok don ni hi thiliam pur mai cheng som chu los ngal pang kleu fai tum bai lo la se a fai zok dayang Pepsi original company chu ni lo chiang phata eng tui tak chu ni mo khol chu an ma mo lo ve khop mai hai an hne so na ro a mun vel la hi a tui hul lo mai sia eng company nge ni hlom hei awa buai thak tak hei po chu vahan uk thale pek em ni enge moza an man hu a hli zong zong ne buak